Pozdrav ljudi, Daki ovdje, dobro jutro i dobrodošli svima u zadnjem klipu u ovom vlogu. Zašto zadnji klip? Zadnji klip zato što sutra se vraćamo za Švajcarsku. Ovo je predzadnji dan ovdje. Pa sam mislio, ajde da pokažemo kakav je hotel, da prošetamo malo, da vidite i vi kako to izgleda ako želite da dođete na odmor ovdje. Hotel se zove Seri Beach Resort. Nalazi se odmah ovdje pored glavnog puta. Onda šta mogu još da vam pokažem? Ovdje preko puta imate jedan shop. Imate onda ovdje raznih prodavnica gdje možete sve i svašta da kupite osim hrane. Znači čipsi, snacks može, ostalo nema ništa. Onda ovdje Sinbad. To je neka saradnja valjda sa Seri Beach Resortom, to je akvapark ovdje iza što možete isto koristiti ako budete ovdje u ovom hotelu. Radi sigurnosti, ovdje naveče uvek stoji policija, da ako bi se nešto desilo da bude to sve kako treba i da bude odmah tu policija na licu mesta. Onda isto ovdje pešački što vidite, svako veče stoji jedan radnik od hotela što stopira saobraćaj da bi vi mogli da prođete ovaj put, pošto ovdje je baš teško prolaziti put pošto niko vam neće stati. Seri Beach Resort hotel je hotel sa 5 zvezdicama, dosta čist, pa hajmo da vidimo kako to izgleda unutra. Znači, kao što sam vam i rekao, i radi sigurnosti stoji ovdje detektori ovdje, što onda pište i isto ovdje vam vade tašne kada prođete želu da pogledaju šta ima unutra, tako da ne možete neke stvari da ponesete unutra što ne bi smele i to je to. Pa ajmo da vidimo gore kako to izgleda. Čim se popnete gore, ovdje vidite isto već recepciju. Znači šta god vam treba ili koji problem imate, uvek ovdje možete da se javite i oni će da vam pomognu. Onda sa leve strane tu imate neki mali shop. Sa leve i desne strane, a tamo sa desne strane idete već na lift i onda gore u sobama. Ovdje možete da sedite, da uživate, da popijete neku kaficu, neki čajčić. Znači ljudi, kao što sam vam rekao, ovdje je lobby. I ovdje isto vas placiraju čim stignete da čekate nakon ručka da oni očiste sobu i onda možete ući u sobu. Ovdje čim izađete iz lobby, ovdje također imate mesta da sedite i da popijete šta god želite. Onda ovdje je prednji deo restorana gdje možete da ručate, da večerate. A onda ovdje, to je kao onaj unutrašnja food hala.
Znači dosta je sve lepo dekorisano, čisto. Baš se dosta trude da bude uvijek sve kako treba. Good morning. Kao što ste sada vidjeli, ovo je food hala. Ovdje možete da jedete ko ima all inclusive i doručak i ručak i večeru. Sve je mnogo čisto. Non stop te pitaju da li ti nešto treba, da li hoćeš da piješ nešto, da li je sve u redu. Tako da se mnogo trude da budete srećni, kako da kažem, srećni i zadovoljni u ovom hotelu, u ovom restoranu toko ručka. I sad idemo dalje. Ovo vam je bazen ovdje, kao što i sami vidite. Vidite ljudi kako je ovo lepo. A mi mora da se vraćamo sutra na minus 2 stepena, a ovdje je plus 30. Uglavnom ljudi, vidite ovdje kako je to lepo. Tu imate bazen. Ovdje vam su sobe gore. I vidite vi ovo kako je to lepo. Izlazak sunca. A mi ćemo sad ovamo sa druge strane. Good morning. I onda kad siđete pored bazena ovdje dole, već ste i na plažu. Na ovu plažu ovdje od Sindbad, ovdje imate dosta sunca, a sa druge strane plaža od Seri Beach Resorta, tamo nemate dosta sunca, ali mi od Seri Beach Resorta smijemo i ovdje da dođemo sa naši beli peškirići što dobivamo od njih, a ovi od Sindbad hotela oni imaju žut beli peškir. Oni smeju samo sa ove strane da budu, a mi smijemo i sa jedne i sa druge. Znači to je to.
kao što sam vam rekao. A ovdje je već plaža od Seri Beach Resorta. Ovdje uvek imate peškiri novi što možete da uzimate. Plaža je dosta velika, ima dosta mesta. Samo preporučuje se da dođete ujutro i da rezervišete kao, na primjer, ovi ljudi što već vidite ovdje što rezervisali njihovu ležaljku. A mi idemo sad kod manjeg bazena. Znači gore je bio veći bazen, a ovdje je dole manji. Ovdje imate manji bazen, to je najverovatnije za decu malnju, za bebe. Ali da smo i ovdje prošli, to tako izgleda. Ovdje isto imate sobe, znači imate sobe sa otvorenom terasu, tako da kažem. Imate sa zatvorenu na prvom spratu i onda gore još na potkrovlje još drugi sprat. Ako hoćete da gnjurite, ovdje možete da iznajmite sve šta vam treba za to i onda idete sa brodem na moru na više destinacije i tako da onda možete skačete u vodu i da gnjurite ako to želite. Onda smo ovdje isto na kraju plaže, kao što vidite, od Seri Beach Resorta. Ovdje isto jedan restoran. Ovdje se samo servira morski plodovi. To je isto sličan restoran kao onaj meksikanski što smo išli da jedemo, ne u tipa hrane, nego već morate da rezervišete da bi došli ovdje da jedete. Jednom imate besplatno, drugi put plaćate. Ako imate all inclusive kao i mi. Znači ovdje nema šta puno da se vidi, isto lepo dekorisano. Prazni stolovi, sve je prazno tamo, to se onda tamo puni sa morski plodovi, sa ribe i sa kiba krabo itd. Ovdje isto imate onda mogućnost da igrate fudbal i volejbal, da igrate ako hoćete. Ovdje ima mreža, ima sve i svašta. A mi sad opet idemo do bazena. Tamo kao što vidite ide ona žena, tamo pored sa desne strane, tamo je isto minibar. Dok ležite na plažu, možete tamo da se poslužite sa piće. S tim da ako ste
na ovoj plaži ovde od Seri Beach Resorta oni konobari dođu do tebe, pitaju te šta želiš i vi naručite. A već ako ste sa druge strane, tamo gde idemo mi zbog sunca, tamo već oni ne služe, tamo služe drugi. Vi možete i kod ti drugi da naručite, ali morate da platite. Ako želite sa ove strane, onda morate pešaka doći do ovde, do minibara i onda ovde da naručite svoje piće. Evo, to je tu. Ovdje isto imate tuš kabine da se okupate, pošto je voda dosta ima soli. Mi se sad vraćamo. Ovdje također imate da se istuširate. I sad smo opet kod velikog bazena. I onda vidite ovdje ovo žbunje, ovdje sa desne strane je Seri Beach Resort, sa lijeve strane Sindbad, kao što sam vam rekao. Ovdje ljudi imate Noor Beach Lounge, da kažem tako. To je to meksikansko jelo, ta meksikanska hrana što smo mi ovdje onaj dan večerali. Ovdje možete isto i preko dana da dođete nešto da popijete.
Ovdje isto, još jednom vidite, Nur Beach klub, to je ovaj klub, Sofra Food Hall, to je tamo gdje smo bili malo pre, gdje ima doručak, ručak i večera, te sam snimao bife i Dar Lounge je onaj lounge sa desne strane tamo gdje smo sišli od recepcije. Ljudi, čekaj da vas obrišem. I šta da vam kažem? Like, share, subscribe ako vam se svidio video. Nadam se da jeste. Pa vi uživajte dalje u klipovi i ako niste gledali vlog od početka, kliknite na kanal i idite pogledajte vlog number 1. Ćao!